Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hawa bahasa kelampung ikut dan football bagi hebat. Apa madan puluh Shillong yang kepala pet kumpulan Meghalaya Baby League 2018. Haka pun kerek muka unaila. Lapan Jingïalehkai itu akan di pun kepala long hasil sport ikon nak keleng kejual. Yang kini Jingïalehkai kalau pelong berkata trust. Tingkat kejelang bersama Meghalaya Football Association, but All India Football Federation. Lapan long hasil di Kemudian kata Jawaharlal Nehru Stadium atau ground. Bat Kemudian Jingïalehkai futsal kepada buat Jawaharlal Nehru Sports Complex. Kajian kau nak kesini keform setiap kalong hasil ketenhon Jaguars, bat ketenhon Rhinos, kerba ketenhon Falcons, ketenhon Persha, ketenhon Doves. Hak sistem senipan kajian kau kalong hasil ketenhon Hawks, bat ketenhon Cubs, kerba ketenhon Scorpions, bat ketenhon Clouded Leopards. Bat kedua kajian kau kalong hasil ketenhon Gators, Persha ketenhon Wolves. Nice.